صاحب استقلال. امروزه با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین راغون، کارزار ننگ و ناموسی، پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک، ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه با امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. дар студия манучер маҳкамзода. ваҳдати миллӣ дар баробари истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳо ва муқаддас маҳсуб ёфта ҳамчун омили муттаҳидсозандаи миллати тоҷик имкон фароҳам овард то баҳри беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум, ободии ватан ва ояндаи давлати соҳиб истиқлоламон заминаи мусоид муҳайё гардад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик на танҳо як рӯйдоди таърихӣ, балки арзиши бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб рафта бо имзо гаштани он замина барои сулҳу субот, рушди давлатдорӣ ва пешрафти ҷомеа фароҳам гардид. тоҷикистон бо сиёсати созанда ва бунёдкоронаи сарвари маҳбуби худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист аз марҳилаи барқарорсозӣ бар роҳи рушди устувор қадам гузорад. таҷрибаи сулҳи тоҷикон имкон фароҳам овард ки сохторҳои давлатӣ таҳким ёбанд, иқтисодиёт рушд кунад ва сатҳи зиндагии аҳолӣ тадриҷан беҳтар гардад. ваҳдати миллӣ оғозаш аз сулҳ аст, аз субот аст. воқеан дар он давраи ҳасос пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллатро сари мизи музокирот ҷамъ оварданд. яъне қалбҳое ки аллакай дар онҳо умеди, яъне гармӣ дида намешуд, ин қалбҳоро аз сардӣ берун карда ба як умеди гармӣ баргардониданд. мардум оҳиста оҳиста дарк карданд атрофи сиёсати хиратмандонаву солори давлатсозии пешвои муаззами миллат ҷамъ омаданд ва баъдан ба ваҳдати миллӣ пайвастанд. таъмини сулҳу суботи сиёсӣ аз зумраи дастовардҳои муҳими даврони истиқлол ва ваҳдати миллӣ мебошанд. дар шароите ки минтақа ва ҷаҳон бо таҳдидҳои гуногуни сиёсӣ рӯбарӯ ҳастанд, тоҷикистон тавонистааст муҳити орому осударо нигоҳ дорад. ин омил барои ҷалби сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои бузурги инфрасохторӣ ва рушди соҳаҳои иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. ҷанбаи дигари муҳими ин санаи таърихӣ таҳкими ҳамбастагии иҷтимоӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ мебошад. имрӯзҳо дар кишвар халқу ақалиятҳои гуногун дар фазои дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ зиндагӣ мекунанд. ин раванд барои ҳифзи фарҳанг, забон ва анъанаҳои миллӣ низ мусоидат намудааст. дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босурати технологияҳои иттилоотӣ, ҳифзи ваҳдати миллӣ на танҳо вазифаи давлат, балки масъулияти ҳар як шаҳрванди он арзёбӣ мегардад. таҳкими истиқлоли давлатӣ, баландбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим боқӣ мемонанд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 35 қадами истиқлол ва 29 қадами ваҳдати миллӣ, ваҳдати ягонагии мо ки моро ба як рӯҳияи баланди давлатдорӣ, рушди иқтисодиёт, рушди иҷтимоиёт, рушди маънавиёт моро ҳидоят карда истоданд. дар дохил ва дар арсаи байналмилалӣ мо миллати кӯҳанбунёди тоҷикро бо ин асолату бо ин рисолат яъне мешиносанд. ин боз ҳам боварии насли ояндасози моро яъне дучанду сечанду даҳчанд мекунад ки ин атроф ҷамъ биёяд ва аз ин пойдорӣ, аз ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ваҳдати миллӣ, ваҳдати сартосарии кишвар ифтихор кунанд ва сарҷамона ӯро мустаҳкам нигоҳ бидоранд.
با گذشت 29 سال از روز به دست آمدن صلح و وحدت کامل در مملکت، تاجیکستان همچون کشور صلح پرور و تشبثکار در حل مسائل بین المللی شناخته می شود. اشتراک فعال در بررسی مسائل آب و اقلیم، همکاری های منطقوی و پیشبرد سیاست خارجی سازنده از اعتبار بین المللی کشور درک می دهند. تجلیل سالگرد نوبتی جشن وحدت ملی فرصت مناسب است برای ارجگذاری به صلح و ثبات، یادآوری از سبقهای تلخ تاریخ و تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی در نزد آینده دولت. تجربه صلح تاجیکان ثابتگری آن است که وحدت نه تنها دستاورد گذشته بلکه شرط اساسی رشد امروز و فردای کشور می باشد. تنها در فضای همدیگر فهمی، تحمل پذیری و متحدی می توان به هدفهای بزرگ ملی رسید و زمینه زندگی شایسته را برای نسل‌های آینده فراهم آورد. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات، همدلی و همراهی 29 سال می شود که مردم سربلند تاجیک روز وحدت ملی را زیر سیاست صلح پرورانه، خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با روحیه بالیده استقبال می گیرند. به مناسبت این سنه مهم تاریخی در مجمع دولتی کاخ وحدت، همایش علمی عملی و جنبست آزمون جمهوریوی تحت عنوان امام علی رحمان بنیادگذار وحدت ملی برگزار گردید. گزارش در تهیه دلجهانی میرسند. با ابتکار مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگرد وحدت ملی در کاخ وحدت همایش علمی عملی و جنبست آزمون تحت عنوان امام علی رحمان بنیادگذار وحدت ملی برگزار گردید. در همایش معاون سروزیر کشور دلربا منصوری، اشتراکچیان اجلاس تاریخی 16 شورای عالی، خادمان سیاسی، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، عالمان و محققان، نمایندگان وزارت و اداره‌ها و دایره‌های گوناگون جامعه اشتراک نمودند. ابراز گردید که تحکیم وحدت ملی و حفظ دستاوردهای آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده، محض به شرافت سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خلق تاجیک به صلح و ثبات، وحدت و رشد استوار نائل گردید. امروز جمهوری تاجیکستان در فضای آرام و آسوده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قدم گذاشته، در همه سمت‌های حیات جامعه به پیشرفت‌های نظررس مشرف شده است. به دست آوردن این وحدت، این صلح، این آرامی و آسایشتگی کاری آسان نبود. البته 35 سال استقلالیت در نزد تاریخ یک صحیفه است، ولی صحیفه ای هست که هر یک روزی آن تاریخ است، هر یک روزی آن دلیل آن است که مردم تاجیکستان با سروری پیشوای معظم خود توانستند که برای آرامی و آسایشتگی کشور و تشبث‌های به واسطه کشور که در جهان پذیرفته شدند فعالیت کنند. گفته شد که آموزش و ترغیب تجربه نادر صلح‌آفرینی و وحدت سازی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مخصوصا در شرایط پرتضاد جهانی معاصر اهمیت بزرگ سیاسی، علمی و تربیوی داشته برای تحکیم حس خودشناسی ملی و وطندوستی جوانان مساعدت می‌نماید. در شرایط پرتضاد جهانی معاصر ارجگذاری به ارزش‌های وحدت ملی، حفظ دستاوردهای استقلالیت و تربیت نسل جوان در روحیه وطندوستی و مسئولیت شناسی اهمیت خاص کسب می‌نماید. برگزاری چنین همایش‌های علمی عملی برای آموزش همه‌جانبه تجربه صلح‌آفرینی، تحکیم حس وطندوستی، خودشناسی ملی و تربیت نسل جوان در روحیه احترام به ارزش‌های ملی اهمیت مهم دارد. محض فضای صلح و ثبات و وحدت ملی امکانیت فراهم آورد تا در پایتخت صدها انشاءات اجتماعی، فرهنگی و خدمت رسانی بنیاد و از نفسازی گردیده، سطح و صفت زندگی ساکنان منتظم بهتر شود. همزمان اظهار گردید که حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند مملکت بوده. ترغیب ارزش‌های وحدت آفرین میان جوانان از سمت‌های مهم فعالیت مقامات دولتی به حساب می‌رود. در ادامه همایش یک زمره از استادان و عالمان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور و سابقه‌داران ساحه معروضه نموده دایر به نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در برقرارسازی صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد دولتداری نوین تاجیکان و تحکیم پایه‌های استقلال دولتی ابراز اندیشه نمودند.
дар фарҷом озмуни ҷумҳуриявӣ эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ ки бо ибтикори муассисаи давлатии маҷмӯаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд натиҷагирӣ карда шуд. маврид ба зикр аст ки озмун аз рӯи 3 номинатсия беҳтарин мақолаи илмӣ таҳқиқотӣ очеркҳои таърихӣ беҳтарин эҷоди назму наср беҳтарин суруд баргузор гардид. мо бояд ҳамеша сарҷам муттаҳид зирак ҳушёр бошем барои ҳифзи манфиатҳои миллию давлатии худ омода бошем ва истиқлолу озодиро ҳамчун неъмати муқаддас донем ва ваҳдати миллиро ҳамчун дастоварди бузурги халқамон эҳтиёт ва ҳифз кунем. зимни чорабинӣ ғолибони озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида барои саҳми арзанда дар тарғиби ғояҳои сулҳу ваҳдат таҳкими ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва бостоби хизматҳои таърихии пешвои миллат бо диплом сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. имзои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҳазорҳо оилаи тоҷик муждаи хуш ва паёми умед гардид. ин иқдоми башардӯстона бори дигар аз сиёсати инсонпарварона ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои сокинони кишвар. افتخار از آن دارم که در زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کار و فعالیت دارم. امروزها قانون عفو که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت به تصویب رسید خوشنودی ما اهل ساکنان را می‌آورد. چون که در این عفو زنان و مردانی که جرم کردن بار دیگر از این قانون استفاده کرده برای راست و بر زندگی شایسته برمیگردند. اقدامی وطن دوستانه و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت است که قانون درباره عفو را به امضا می‌گذارد. از این قانون شخصانی که گناه کردند و شخصانی که برای اصلاح شدن در زیر حمایه قانون عفو از عفو آزاد میشوند میبرند و کار و فعالیت میکنند زندگیشون رو پیش میبرند و در رشد امروزی تاجیکستان سهم ارزنده خودشون رو میگذارند. در عرفه جشن بزرگ ملی ما 35مین سالگرد استقلالت دولتی و جشن وحدت ملی اقدام بی‌نظیر و خردمندانه از جانب پیشوای معظم ملت پیشنهاد گردید که در واقع کل مردم تاجیکستان را بار دیگر خوشحال نمود. این اقدام بی‌نظیر و خردمندانه پیشوای معظم ملت این عفو نمودن زیاده از 18,000 شهروندانی که با سبب‌های گوناگون و سهو و نادانی دست به خطا زده بودند از جانب پیشوای معظم ملتمون مورد عفو قرار گرفتند. واقعا هم اگر ما یک تحلیل کنیم و نظر کرده ببینیم این گونه اقدام ها و این گونه عفوی که از جانب پیشوای معظم ملت پیشگیری کرده می شود در جامعه جهان علل خصوص در منطقه این بی‌نظیر است. این هم شهادت از آن می دهد که پیشوای معظم ملت واقعا هم دولت و ملت خیش را دوست می دارد. آنها می خواهند که این شهروندان آن سهو و خطایی را که دست به هر گونه عمل ها زده بودند دیگر باره تکرار نکنند، به دامان عائله، فرزند، مادر و والدین خیش برگردند و یک زندگی را برای خود سازمان دهند که توانسته باشند از اون زندگی حلاوت برده باشند. این رویداد تاریخی نمونه گومانیسم سیاسی راهبری دولت عملی شوی پرینسیپی انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده با تمام عالمیان ثابت می‌سازد که تاجیکستان تحت سروری راهبری خردمندانه خود جامعه انسان پرورانه را بنیاد کرده است. آب یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی محسوب می‌شود. در شرایطی که استفاده صرفه‌کارانه ذخیره‌های آبی به مسئله روز تبدیل یافته است، کشاورزان شهر استراوشان به تطبیق تکنولوژی‌های نو رو آوردند. محض نتیجه‌های تطبیق همین تکنولوژی مورد توجه قرار گرفتند. گزارش در این خصوص. امروز در شرایطی که استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی به یکی از مسئله‌های مهمترین ساحه کشاورزی تبدیل یافته است، دهقانان شهری استراوشان با جاری نمودن اصول‌های معاصر آبیاری نمونه خوب مهنت سازنده و نوآوری را نشان می‌دهند. محض با مقصد شناسایی با روند تطبیق چنین تکنولوژی‌ها و وضع نشأونمای زراعت‌های کشاورزی، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده ضمن سفری کاری به شهر استراوشان از میدان‌های کارتوشکزار شهر بازدید نمود.
намуд. ҳангоми боздид аз саҳроҳои кишоварзӣ ба меҳнатдӯстӣ ва ташаббускории деҳқонони шаҳри Саравшан баҳои баланд дода шуд. ман 20 сол боз сарукор ба деҳқонӣ дорам, хоҷигӣ зиндагӣ апиштами деҳқонӣ кама картошка мекорем, кам сабзӣ мекорем. зиндагӣ худобшукр апиштами гузашта истодам. ин кишти пагоҳӣ кор дигам 30 сотик 35 сотикше ин камтараш бегоҳӣ. инаш кишти бегоҳӣ. не кишто инсон нас айсои боронгарӣ боду ҳаво ҳосилон нас. яке аз масъалаҳое ки диққати ҳайати кориро бештар ҷалб намуд истифодаи усули муосири обёрии қатрагин буд. ин таҷриба бори аввал дар шаҳри Саравшан ва ҳатто дар миқёси вилояти Суғд барои кишти картошка амалӣ гардида ҳамчун намунаи пешрафтаи истифодаи технологияҳои нав дар соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ шуд. обёрии қатрагин яке аз усулҳои самараноктарини таъмини замин бо об ба ҳисоб меравад. дар ин тарз об тавассути шабакаи махсуси қубурҳо ва қатрачаконҳо бевосита ба минтақаи решаи растанӣ расонида мешавад. баръакси усулҳои анъанавии обёрӣ ки дар онҳо қисми зиёди об талаф меёбад, обёрии қатрагин имконият медиҳад ки ҳар қатраи об мақсаднок истифода шавад. ин усул на танҳо сарфаи назарраси захираҳои обиро таъмин мекунад, балки нашъунамои беҳтари растанӣ, камшавии алафҳои бегона ва баланд гардидани ҳосилнокиро низ ба бор меорад. бо назардошти тағйирёбии иқлим ва камшавии захираҳои об, ҷорӣ намудани чунин технологияҳо барои минтақаҳои кишоварзии кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. дар шаҳри Саравшан асосан ҷамъияти Чорбоғ, Нофароҷ, Қалибаланд, Ҷавкандак ва Пошкент бештар ҷамъиятҳои картошпарвар ба ҳисоб мераванд ки аз инҳо ҷамъияти Чорбоғ гирем агар зиёда аз 1000 гектар кишти картошка гузаронда мешавад. ҷамъияти Нофароҷ бошад зиёда аз 500 гектар. ҷамъиятҳои Қалибаланд, Ҷавкандак инҳо ҳамун боқимонда картошкаи шаҳрро дар бар мегирад. дар ҷараёни сафар муовини сарвазири мамлакат ҳамчунин бо намояндагони мақомоти маҳаллӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва кишоварзон мулоқоти судманд баргузор намуд. зимни суҳбат масъалаҳои рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ, истифодаи самараноки ҳар ваҷаб замин ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тибқи маълумоти фаврии раёсати кишоварзии шаҳри Саравшан, айни ҳол дар майдони 2515 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. ин нишондиҳанда аз дурнамои пешбинишуда зиёд буда, аз рушди устувори соҳа ва таваҷҷуҳи кишоварзон ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввал шаҳодат медиҳад. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Саравшан, Ахбор. имсол ҳосили фаровони гелос хоҷагидорони ноҳияи Аштро рӯҳбаланд намудааст, зеро онҳо аз ҳисоби таъмини бозори дохилӣ ва афзоиши ҳаҷми содирот даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. дар ноҳия масоати боғоти гелос зиёда аз 200 гектарро ташкил медиҳад ва ҳоло ҷамъоварии ҳосил идома дорад. ҳаҷми зиёди ҳосилоти боғоти гелоси ноҳияи Ашт асосан ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар гузашта масоҳати зиёди заминҳои доманакӯҳии деҳоти понғози ноҳияи Ашт ҳамчун чарогоҳ истифода мешуд ва бо сабаби санглох будану норасоии оби полезӣ ҳеҷ кас гумон ҳам надошт ки рӯзе дар ин баландиҳо даҳҳо гектар боғи намунавӣ бунёд мешаваду аз ҳосили он ҳазорон нафар дар дохил ва хориҷи кишвар ком ширин мекунанд. аммо ин гумонҳоро ташаббусу иқдомҳои созандаи соҳибкорони маҳаллӣ барҳам заду дар ин доманакӯҳҳои санглоху беоб даҳҳо гектар боғоти намунавӣ бунёд карда шуд. ба ин гуфтаҳо боғоти гелоси ибрат далел шуда метавонад ки 5 сол пеш бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоҳати 13 гектар бунёд карда шуд ва ҳоло ғарқи ҳосил асту хоҷагидорон самари меҳнати худро ҷамъоварию дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар ҳам содирот менамоянд. дар боғи ибрат 5 намуди гелос шинонда шудагӣ мебошад. якум гелос ин гелоси крупноплодия, дуюм Александрия, сеюм Импут, Регина ва Дайбер. имсол ҳосилаш нағз табдил буд. бехоҳ то 25 кило ҳамин сол ҳосил баст. лекин ҳоли мо мана Александрия ҳоли начинем. барои Александрия чиндан як моҳи дига дар кор. аз сабаби он ки ин гелосҳо ба содирот нигаронда шудааст, талабот ба гелоси мо бениҳоят калон аст. мо аллакай гелосро начинда мо харидори худро дорем. ширкатҳои калони Русия бо мо ҳамкорӣ мекунанд. то имрӯз 3 мошин аз боғи ибрат содирот кардем ки аллакай харидорҳои худро ёфтааст. боғи гелоси ибрат бо тарзи интенсивӣ бунёд шуда ҳоло дар масоҳати 13 гектар 15 000 бех ниҳоли дарахтони гелос парвариш карда мешавад.
вобаста ба иқлими маҳал ниҳоли дарахтони гелоси миёнақад интихоб шудааст ва ба гуфти хоҷагидорон аз ҳар бехи он бештар аз 30 кило гелос ҷамъоварӣ кардан имкон дорад. ҳарчанд дар солҳои аввали бунёди боғ ҳосил камтар буд, вале имсол фаровонии гелос хоҷагидоронро рӯҳбаланд намудааст ва ҳама имрӯзҳо кӯшиш ба он доранд ки ҳосили боқимонда беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. дар ин боғ обмонии дарахтон бо ду тарз, обмонии қатрагӣ дар бехи реша ва додани об аз баргу тана бо усули пошидан амалӣ карда мешавад ва яке аз омилҳои асосии таъмин гардидани сабзиши ниҳолонро хоҷагидорон дар корбурди ҳамаҷонибаи чунин усул арзёбӣ менамоянд. намояндагони ҳукумати кишвар иқдоми соҳибкори маҳаллиро намунаи ибрат арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ноҳияи ашт дар таъмини бозори дохилӣ ва тақвияти ҳаҷми содиротии кишвар бо меваҳои шаҳдбор имконияти бештарро соҳиб аст. 5 чоҳ кофта соли якум соли дуюм аз ҳамин чоҳ оба кашида обёрӣ кардем. баъд гелос калон шуд, об нарасид, аз 5000 метр бо тариқи қубури диаметраш 200 об оварда ҳавзи зиёда аз 625 куба бунёд кардем ки имрӯз об фаровон аст, пурра мерасад, як боғбон ҳамин боғба назорат мекунад. боғдорон иброз медоранд ки иқлими доманакӯҳии ноҳияи ашт барои парвариши гелос ба сом мусоид аст ва бо васеъ намудани масоҳати боғот метавон даромади хуби иқтисодӣ ба даст овард. ёдовар мешавем ки то имрӯз хоҷагидорони ноҳияи ашт ба хориҷи кишвар зиёда аз 600 тонна гелос содирот намуданд ва то кунун ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи ашт, ахбор. пас аз танаффузи 6 сола ҳаракати қатораи байналмилалии мусофирбар дар масири Душанбе Москва дубора барқарор гардид. ин хатсайри муҳими роҳи оҳан қадами муҳим дар таҳкими робитаҳои нақлиётӣ байни Тоҷикистон ва Русия арзёбӣ шуда барои мусофирон имконияти бештари сафар ва дастрасии қулайро фароҳам меорад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. пас аз танаффуси 6 сола ҳаракати қатораи байналмилалии мусофирбар дар масири Душанбе Москва дубора барқарор гардид. қатораи аввал рӯзи 21 июн аз истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Душанбе ба самти пойтахти Федератсияи Русия ҳаракат намуда оғози марҳилаи нави ҳамкориҳои нақлиётӣ ва мусофиркашонӣ байни ду кишварро нишон дод. ба иттилои масъулон тибқи ҷадвали тасдиқшуда қатораи аввал рӯзи 24 июн соати 22:08 ба вақти маҳаллӣ ба истгоҳи Павелецкий шаҳри Москва мерасад. ин хатсайр барои ҳазорҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд имконияти мусоиди рафтуомадро фароҳам меорад. мувофиқи реҷаи ҳаракат қатора рӯзҳои якшанбе соати 3:25 ба вақти маҳаллӣ аз шаҳри Душанбе раҳсипор шуда рӯзи чоршанбе соати 22:08 ба шаҳри Москва мерасад. дар самти бозгашт бошад қатора рӯзҳои панҷшанбе соати 6:05 ба вақти Москва аз пойтахти Русия ҳаракат намуда рӯзҳои душанбе соати 2:48 ба вақти маҳаллӣ ба шаҳри Душанбе ворид мегардад. вақти умумии сафар тақрибан 4 шабона рӯзро дар бар гирифта масир аз ҳудуди 4 давлат Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Федератсияи Русия мегузарад. ин роҳ яке аз хатсайрҳои муҳими байналмилалӣ ба шумор рафта робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ байни мардумони кишварро боз ҳам таҳким мебахшад. дар тӯли масир қатора дар як қатор шаҳрҳои бузург ва нуқтаҳои муҳими роҳи оҳан таваққуф намуда ба мусофирон имкони савору фаромаданро фароҳам месозад. бовар кунед аз хурсандӣ вақте ки фаҳмидем ки ҳами бо ташаббуси ҷаноби олӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин қаторае ки аз сайти Душанбе ба Москва кушода шуд, бовар кунед хело ҳам хурсанд шудем. на фақат мо, ҳама мусофироне ки аз ҳамиҷа сафар мекунанд ба тарафи Москав беҳад хурсанд шуданд. мо умедворем ки ҳамин хатсайре ки оз кушодагиай фаъол мемонад, ҳами барои сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунанд. ба гуфтаи мутахассисони соҳа барқарор гардидани ин хатсайр на танҳо ба рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ мусоидат мекунад, балки барои шаҳрвандон шароити қулайтару дастрасро низ муҳайё месозад. ҳамзамон мусофирон метавонанд чиптаҳои сафарро то 45 рӯз пеш аз санаи ҳаракат дастрас намоянд ки ин имконоти ба нақшагирии пешакии сафарро фароҳам меорад. бояд зикр кард ки
қатораи душанбе Москва дар марҳилаи аввал ҳар 2 ҳафта як маротиба ҳаракат хоҳад кард. Интизор меравад ки бо афзоиши талабот ва шумораи мусофирон дар оянда басомади ҳаракати қатора низ бештар гардад. Барқарор намудани ҳаракати қатораи байналмилалии душанбе Москва ҳамчун як рӯйдоди муҳим дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳани кишвар арзёбӣ гардида барои густариши робитаҳои байнидавлатӣ ва таъмини рафтуомади бехатару бароҳати шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам меорад. дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати кишвар бо саҳми соҳибкорон ва дастгирии фаъоли сокинон дар ноҳияи ёвон корҳои мунфаршкунӣ ва аз навсозии роҳҳо, ободонии муҳити зист ва навсозии инфрасохтори иҷтимоӣ вусъат гирифта барои боз ҳам зебову обод гардидани ноҳия ва беҳтар шудани шароити зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар партави сиёсати хиратмандона, созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба рушди устувори инфрасохтор, ободонии шаҳру деҳот, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дастгирии ташаббусҳои ватандӯстонаи соҳибкорони ватанӣ равона гардидааст, дар саросари кишвар корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намудаанд. бо роҳнамоиву ҳидоятҳои пайвастаи сарвари давлат, соҳибкорони ватандӯст ҳамчун нерӯи фаъоли ҷомеа дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ, рушди инфрасохтор, бунёду таҷдиди роҳҳо, иншооти иҷтимоӣ ва ободонии маҳалҳо саҳми арзишманд мегузоранд. дар ҳамин замина бо иқдоми ватандӯстона ва саҳми арзандаи соҳибкори меҳандӯсту муваффақ ва саховатманд Баҳриддин Ҷурахонов дар даромадгоҳи ноҳияи Ёвон корҳои мунфаршкунӣ ва азнавсозии роҳ оғоз гардиданд. ин ташаббуси шоиста ки дар пайравӣ аз сиёсати созанда ва ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат ва дар рӯҳияи масъулияти баланди шаҳрвандӣ амалӣ мешавад, намунаи равшани ҳисси ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва саҳмгузорӣ дар ободии ватан маҳсуб меёбад. ҳадафи асосии ин иқдом беҳтар намудани ҳолати роҳҳои маҳаллӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракати воситаҳои нақлиёт, баландбардоштани сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт ва боз ҳам ободу зебогардонидани симои ноҳия мебошад. қобили зикр аст ки қаблан низ бо ташаббуси созандаи ин соҳибкори ватандӯст чандин километр қитъаҳои харобгардидаи роҳи автомобилгарди Ёвон-Душанбе аз таъмири асосӣ бароварда мунфарш гардида буд. бо дар назардошти он ки роҳи автомобилгарди Ёвон-Душанбе яке аз масирҳои муҳими пайвасткунандаи ноҳия бо пойтахти кишвар маҳсуб меёбад, солҳои охир харобшавии бахши даромадгоҳи он ба раванди ҳаракати нақлиёт таъсири манфӣ расонида, нигаронии сокинону ронандагонро ба миён оварда буд. навсозии ин қитъаи роҳ қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ буда барои таъмини ҳаракати бехатару босифат, баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таҳкими имкониятҳои иқтисодиву иҷтимоии минтақа заминаи мусоид фароҳам меоварад. чунин иқдомҳои наҷибу созандаи соҳибкори ватандӯст Баҳриддин Ҷурахонов гувоҳи равшани муҳаббати бекарон ба ватан ва садоқати ӯ ба марзу буми аҷдодӣ буда, ҳамчун намунаи ибрат дар роҳи ободӣ, пешрафт ва шукуфоии тоҷикистони соҳиби истиқлол хизмат менамоянд. дар баробари оғози корҳои мунфаршкунӣ зиёда аз 2000 сокинони касбу кори гуногун низ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ ба ҳашари дастаҷамъона баромада, канораҳои роҳи автомобилгарди Ёвон-Душанберо аз хасу хошок ва партовҳои сахти маишӣ тоза намуданд. инчунин ҷӯйборҳои ду тарафи роҳ аз лою ғаҷдӣ пок карда шуда, барои беҳтар гардонидани намои зоҳирии роҳ тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. дар идомаи корҳои ободонӣ ва омодагӣ ба ҷашнҳои муҳими миллӣ дарвозаи даромадгоҳи ноҳия ранггубор гардида, аломатҳои роҳ таъмиру навсозӣ шуданд. ҳамзамон шиору овизаҳои тараномкунандаи арзишҳои муқаддаси миллӣ аз ҷумла истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ насб карда шуданд. таҷриба нишон медиҳад ки ҳар гоҳ мардум дар атрофи ҳадафҳои созанда муттаҳид мегарданд, натиҷаҳои назаррас ба даст меоянд. имрӯз корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ дар ноҳияи Ёвон бозгӯи рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ҳамдилӣ ва масъулиятшиносии соҳибкорону сокинон мебошанд. маҳз иттиҳоду сарҷамъӣ, ҳамкории созандаи давлат, соҳибкорон ва ҷомеа метавонад заминаи устувори рушди минбаъда, ободии ватан ва зиндагии шоистаи наслҳои ояндаро фароҳам оварад. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ дар деҳаи милкони ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Рӯдакӣ беш аз 2 километр роҳи дохилидеҳавӣ мунфарш гардида, ҳамзамон мунфаршкунии 2 километр роҳи дигар идома дорад. гузориш дар ин хусус.
در دایره کارهای سازندگی و آبادانی و با مقصد بهتر نمودن اینفراساختور نقلیاتی در دهه میلکون جماعت دهاتی راحتی ناحیه رودکی کارهای موفرش‌کنی راه اساسی دهه با سرعت بلند ادامه دارند. این اقدام مهم با دستگیری و سهمگذاری به واسطه ساکنان دهه عملی گردیده تا امروز 2 کیلومتر راه اساسی پورا موفرش کرده شده است. عین زمان کارهای موفرش‌کنی بیش از 2 کیلومتر دیگر راه نیز با مرام جریان داشته. ساکنان تلاش دارند که آن را در مرحله کوتاه به انجام رسانند. راه مذکور یکی از راه‌های مهم داخل دهه به حساب رفته. همه روزه از جانب ساکنان و واسطه‌های نقلیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. سال‌های زیاد حالت راه با مشکلات معین روبرو بوده و در فصل‌های گوناگون سال برای حرکت نقلیات و پیاده‌گردان مشکل‌ها ایجاد می‌کرد. اکنون با انجام کارهای موفرش‌کنی شرایط مساعد رفت و آمد برای اهالی فراهم می‌گردد. در جماعت دهات راحتی بخشیده به 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 80 انشاءات جشنی ساخته که از اون 70 روی زیان و استفاده داده شده است. ساکنان دهه میلکون این اقدام را نتیجه همدیگر فهمی، همبستگی و حسی بلند مسئولیت شناسی ارزیابی نموده تاکید میکنند که آبادی محل از سهم هر یک شهروند وابستگی دارد. محض با تشبث و دستگیری ساکنان امروز سیمای دهه تدریجاً دیگرگون گردیده شرایط زندگی مردم بهتر می شود. ساکنان ابراز می‌دارند که کارهای آبادانی تنها با موفرش‌کنی راه اساسی محدود نخواهد شد. در نقشه است که در مرحله‌های میانبعد راه‌های بین دهوی نیز موفرش گردیده سطح خدمت‌رسانی نقلیات و شرایط رفت و آمد ساکنان باز هم بهتر کرده شود. با ادامه چنین کارهای سازندگی دهه میلکون به یکی از محله‌های آباد و پیشرفته تبدیل یافته برای زندگی ساکنان شرایط باز هم بهتر مهیا می‌گردد. همینطور کارهای موفرش‌کنی راه در دهه میلکون نمونه روشنی سهمگذاری ساکنان در رشد محل بوده نشان می‌دهد که با متحدی و تشبثکاری می‌توان در آبادانی دیار به نتیجه‌های نظررس نائل گردید. در ناحیه دیوشتیش ساختمان کارگاه نوی استحصال گازبلاک автоклавӣ آغاز گردید. اقدامی مذکور با سهم صاحبکار وطندوست راهاندازی گردیده. مسئولان هدف دارند بازار داخلی را با مصالح ساختمانی با صفت تامین نمایند، جایهای نوی کاری تأسیس دهند و امکانات صادراتی را گسترش بخشند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. ناحیه دیوشتی سالهای زیاد همچون یکی از منطقه‌های اساسی کارتوشکاپروری جمهوری تاجیکستان شناخته میشد، اما امروز در برابر رشد ساحه کشاورزی صنعت در این سرزمین با سرعت رشد میکند. یکی از چنین اقدام‌های امروز در دهه گلاباد ناحیه دیوشتیج آغاز گردید. در اینجا امروز به بنیاد کارخانه نوی استحصال گازبلاک автоклавӣ حسن آغاز بخشیده شد. کارخانه بعد مورد استفاده قرار گرفتنش سالانه تا 350,000 متر مکعب محصولات استحصال نموده بازارهای شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان را با مصالح ساختمانی تأمین نموده جایهای نوی کاری تأسیس دهد. در شرایط افزایش طلبات به مصالح ساختمانی راهاندازی چنین کارخانه‌ها اهمیت خاص پیدا می‌کند. طور ضمنی معرفی لایحه بنیاد کارگاه استحصال گازبلاک автоклавӣ تاکید گردید. این اقدام مهم در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و بخشیده به سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی عملی می‌شود. لایحه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج و تشبث صاحبکار وطندوست جمشید دولتزاده در زمینه کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود سپتامین راهاندازی گردیده است. مقصد از تشکیل چنین یک کارخانه بزرگ صنعتی در منطقه نه تنها استحصال محصولات ساختمانی با صفت بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصال و تحکیم رقابت‌پذیری در بازار داخلی و خارجی می باشد. اساساً که ساختمان هر روز زیاد شده است، طلبات به این خیلی زیاد است. ما حرکت میکنیم که همین طلبات رو در جمهوری خانه نماییم و از این هم حرکت کرده با صادرات گذشته باز نام تاجیکستان رو برداریم. پس از این کارخانه ما انتظار میشیم که باز یک کارخانه سمنت رو سازیم و با کار فرماییم که در اون باز زیاده از 200 کس کار میکنند. ویژگی مهم این کارخانه در آن است که آن به اشیای خام محلی تکیه میکند. آهک از جانب خود کارخانه جمعیتی دارای مسئولیت محدود سپتامین استحصال شده منبع قوم در مسافه خیلی نزدیک جایگیر است. این عامل نه تنها خراجات را کاهش میدهد بلکه رقابت‌پذیری محصولات را در بازارهای کشور به طور نظررس افزایش میدهد. گفتند به مورد است که کارخانه آهکبراری جمعیتی دارای مسئولیت محدود سپتامین سال 2011 تأسیس یافته است. با فراهم گردیدن شرایط مساعد سال 2022
дар корхона хатҳои нави технологӣ бо таҷҳизоти муосир ба кор андохта шуданд. Ба таъкиди масъулин иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз то 300 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад. Дар ин коргоҳ зиёд аз 60 нафар мутахассисони таҷрибадор бо кори доимӣ таъмин мебошанд. аз сараввал то ба имрӯз мутахассисони ҷамъияти мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки маҳсулот бо сифати баланд истеҳсол гардад. аз ҳисоби дорои сифати баланд будани оҳак маҳсулоти мо воридоти васкунанда гашта ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қазоқистон содирот мегардад. дар маҷмӯъ татбиқи чунин лоиҳаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Деваштич ба рушди соҳаи саноат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ ва беҳтар гардидани таъминоти бозори дохилӣ бо масолиҳи сохтмонӣ мусоидат менамояд. Инчунин он дар самти таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва тақвияти иқтисодиёти маҳаллӣ нақши муҳим хоҳад дошт. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи Деваштич, Ахбор. нишасти навбатии шабакаи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои Осиёи Марказӣ оид ба савдои одамон ин навбат ҳамкориҳои фароминтақавӣ миёни ҷомеаи шаҳрвандиро муҳокима ва таҷрибаҳои беҳтарини фаъолият ва имкониятҳоро таррезӣ намуданд. дар ин асно талошҳои муштарак ҷиҳати пешгирӣ аз савдои одамонро дар шаклҳои нав муҳокима намуданд. дар шаҳри Душанбе нишасти навбатии шабакаи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои Осиёи Марказӣ оид ба савдои одамон баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои таҳкими ҳамкории сохторҳои давлатӣ, пешгирии ҷиноятҳои марбут ба савдои одамон ва баландбардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҳамоиш мушкилии савдои одамон дар кишварҳо, фазои қонунии мубориза ба он ва талошҳои ҳукумату ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати муқовимат бо савдои одамон муҳокима шуданд. Джумабаев Марлис Джекшенбекович, Кыргызстан, эксперт по вопросам противодействия торговли людьми. Цель создания этой площадки в первую очередь взаимодействие именно силовых структур в лице органов внутренних дел Центральноазиатского региона в вопросах расследования, выявления и взаимного обмена доказательной базы при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Почему я считаю, что это очень важная и ключевая площадка? Потому что именно здесь, благодаря, наверное, экспертам, которые приезжают из зарубежных стран и делятся своим опытом. иброз гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои ҳуқуқи озодиҳои инсон аҳамияти аввалин дараҷа дода, тибқи меъёрҳои конститутсионӣ арзиши олӣ доштани ҳуқуқи инсонро эътироф менамояд. дар ин раванд бо мақсади роҳ надодан ба ҳама гуна шаклҳои поймолшавии ҳуқуқ ва озодии инсон дар ҷумҳурӣ, мақомоти дахлдори давлатӣ дар мавқеи ҳифзу риояи ҳуқуқи инсон фаъолияти натиҷабахш дорад. таъкид гардид ки ҳамкориҳои фароминтақавӣ миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати мубориза бо савдои одамон дар самтҳои гуногун мусоидат менамояд. Меня зовут Таир Туртбаев, я являюсь старшим оперуполномоченным по особо важным делам третьего управления Департамента по борьбе с организованной преступностью. Представляю Республику Казахстан. Сегодня мы участвуем на заседании, очередном заседании сети правоохранительных органов по вопросам противодействия торговли людьми. Это именно то мероприятие, тот формат, где мы обсуждаем наши вопросы, наше взаимодействие со странами Центральной Азии. Я очень рад приветствовать наших коллег, с которыми мы уже неоднократно встречаемся в том формате, в котором именно необходимо это проводить. Почему? Потому что здесь присутствуют именно те сотрудники, те профессионалы, которые занимаются противодействием, профилактикой и выявлением преступлений в сфере торговли людьми. иштирокдорони ҳамоиш доир ба вазъи савдои одамон дар кишварҳояшон маълумот доданд ва масъалаи талошҳои муштарак ҷиҳати мубориза бо ҷиноят ва ёрӣ ба қурбонiyonро баррасӣ намуданд. таҷрибаҳои беҳтарини фаъолият ва имкониятҳо таҳризӣ, пешбурд ва иҷрои муштараки ибтикорҳои минтақавӣ низ таъкид гардиданд. ҳамоиши душанбе ибтикори бузурги минтақавӣ буда ҷиҳати рушди шабакаи ҳамкорӣ ва тарғиби муқовимат бо савдои одамон дар Осиёи Марказӣ хидмат хоҳад кард. иштирокчиён ҳадаф доранд ки ҳамкории минтақавиро боз ҳам беҳтар гардонанд ва талошҳои пешгирӣ аз савдои одамон, ҳимояи қурбониён ва беҳтар кардани вокунишҳоро тақвият бахшанд. тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои давлатӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии кишвар ба шумор меравад. дар ин замина муассисаҳои таълимии ҳарбӣ бо фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва тарбия барои ташаккули шахсияти ҷавонон саҳми арзишманд мегузоранд. маҳз дар чунин муҳит наврасон дар баробари аз худ намудани донишҳои муосир ҳамчунин ҳисси масъулиятшиносӣ, интизом ва садоқат ба ватанро низ дар худ парвариш мекунанд.
تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. در مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان وارثان کوروش کبیر مراسم تنتنوی ختم تعلیم گیرندگان برگزار گردید که در آن مسئولین قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا، هیئت افسران و سربازان و والدین ختم کنندگان اشتراک نمودند. با مهمانان نخست نمایش هنرهای مردمی و دستاوردهای علمی و ورزشی خوانندگان گیمنازیای حربی پیشنهاد گردید. تاکید گردید که ختم کنندگان در دوام تحصیل دانش‌های معاصر، ملکه‌های نظامی و تربیت بلند وطندوستی را از خود نموده برای خدمت به وطن آماده گردیدند. تعلیم گیرندگان گیمنازیای حربی بعد ختم نمودن این درگاه یعنی گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر با دانشگاه و دانشکده‌های عالی حربی هم داخل کشور و هم بیرون از آن داخل می شوند. تعلیم گیرندگان گیمنازیای حربی ما در سال تحصیلی 2025-2026 در شماره 96 نفر این درگاه را ختم نمودند. قید کرده شد که تعلیم گیرندگان گیمنازیا در برابر فن‌های تعلیمی عمومی اینچنین از آموزش فن‌های حربی و زبان‌های خارجی بهره‌ور گردیده در چرابینی‌های گوناگون معرفتی، فرهنگی و ورزشی فعالانه اشتراک نمودند. در ادامه چرابینی به ختم کنندگان فعال، اعلاخوان و غالبان آزمون‌های گوناگون افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شدند. همچنین به آنها برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های عالی حربی جمهوری و خارج کشور توصیه‌های مفید داده شد. باید یادآور گردید که گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر سال 2019 تأسیس یافته برای آماده نمودن جوانان صاحب معرفت و وطن دوست جهت ادامه تحصیل در مؤسسه‌های عالی حربی فعالیت نموده همه ساله تا 100 نفر بعد ختم صنف 9 به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. طول 2 سال می‌شود که ما جوانان نوارسان در این درگاه علم و معرفت از علم‌های زمان معاصر و انتظام حربی با خبر گردیدیم. میnnatdori خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امومالی رحمان میرسونم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های موثر را فراهم آوردند. در فرجام همایش ختم کنندگان با احساس بلند مسئولیت اظهار داشتند که دانش و تجربه اندوخته خود را برای حفظ مرز و بوم کشور، تحکیم امنیت دولتی و خدمت به خلق و وطن روانه خواهند نمود. مراسم ختم تعلیم گیرندگان گیمنازیا در فضای تنتنوی و روحیه بلند وطندوستی برگزار گردیده بار دیگر از سهم مؤسسه در تربیت نسل جوان صاحب کسب و صادق به وطن شهادت داد. هیئت مدیران وحدت‌سرا با فعالان، سابقه‌داران و ساکنان ناحیه دنغره واخوری سودمند را راه‌اندازی نمودند. ضمن واخوری اطراف اهمیت تاریخی وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ خلق تاجیک، نقش آن در تحکیم پایه‌های دولتداری، تأمین صلح و ثبات کامل و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه مبادله افکار نمودند. گزارش صلاح‌الدین نعمتزاده. طی чанд рӯз мешавад ки гурӯҳи таблиғотиву ташвиқотии модарони ваҳдатсаро ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб сафар намуда бо фаъолияти пурсамари соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ шинос шуда, ҳамзамон бо фаъолони ҷомеа, сокинон ва насли наврасу ҷавон суҳбату вохӯриҳои самимӣ доир намуда истоданд. طبق نقشه چورابینی ها در آخر روز سفر هیئت مدیران وحدت‌سرا به ناحیه دنغره تشریف آوردند. گروه فعال زنان را شخصان مسئول در نزد قصر فرهنگ استقبال گرفتند. پیش از آغاز واخوری مدیران وحدت‌سرا در یکجایی با رهبریت ناحیه و دیگر مهمانان از نمایش هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و دستاوردهای ساکنان ناحیه که در صحن قصر فرهنگ آراسته گردیده بود بازدید نمودند. امروز ما در فضای صلح و ثبات وطن زندگی نموده ایستادیم. امروز با تشبث محترم پیشوای معظم ملت صلح و ثبات در وطن عزیزمان طنین انداز است و ما زنان و بانوان کوشش میکنیم که در فعالیت کاری خویش عاید تطبیق سیاست و هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان در محل سهمگذار باشیم. در نمایشگاه намунаҳои беҳтарин ҳунарҳои қадимаи мардумӣ аз ҷумла чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, бофандагӣ, ресандагӣ ва дигар ҳунарҳое ки аз фарҳанги ғанӣ ва завқи баланди бонувони тоҷик дарак медиҳанд ба тамошо гузошта шуданд. модарони ваҳдатсаро аз сатҳи баланди омодагии намоишгоҳ ва таваҷҷӯҳи сокинон ба ҳифзу эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд.
сипас дар толори қасри фарҳанг вохӯрии модарони ваҳдатсаро бо фаъолон собиқадорон ва сокинони ноҳия баргузор гардид. зимни вохӯрӣ иштирокчиён атрофи аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги халқи тоҷик, нақши он дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, таъмини сулҳу суботи комил ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мубодилаи афкор намуданд. таъкид гардид ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии мамлакат Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида дар самти рушди иқтисоду иҷтимоиёт, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, бунёди иншооти муҳими иҷтимоӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум қадамҳои устувор гузоштааст. модарони ваҳдатсаро дар баромадҳои худ иброз доштанд ки ҳифзи сулҳу субот, таҳкими ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. дар навбати худ фаъолон ва сокинони ноҳияи Данғара аз фазои сулҳу оромӣ, ваҳдату сарҷамъӣ ва дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолӣ изҳори ифтихор намуда омодагии худро ҷиҳати саҳмгузорӣ боз ҳам бештар дар таҳкими ваҳдати миллӣ, ҳифзи сулҳу субот ва ободии ватани маҳбуб баён карданд. дар фарҷом аҳли фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. дастуру супоришҳо ва таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ дар ҳар як хонаводаи сокинони ноҳияи Ҷайҳун мавриди амал қарор гирифтааст. аҳли заҳмати ин ноҳия тавонистанд ки қитъаҳои дар ихтиёр доштаашонро оқилона истифода баранд ва аз ҳосили ба даст омада миқдори муайяни маҳсулотро ба таври тару хушк захира намоянд. гузориши хабарнигорони мо. ҳеҷ як заҳмат беподош намемонад, мегӯяд сокини ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи Ҷайҳун Абдулло Давлатов. ин марди заҳматписанд қитъаи назди ҳавлигии худро ки 20 сотихро дар бар мегирад самаранок истифода намудаву ҳар мавсим ҳосили фаровон рӯёнида ба ин васила вазъи рӯзгорашро беҳтар менамояд. ҳоло дар қедаҳои корами ин хонавода ҳосили помидор, бодиринг ва полезиву дигар навъи маҳсулот мушоҳида мегардад ки ин аз маданияти баланди истифодабарии замин шаҳодат медиҳад. лимон коридагием як 4 сотихша дар даруни лимон ҳандалак коридагием ду ҳосил мегирем то вақте ки пишондана пишонданам вақте пишонда шид мумкин ки помидор бодиринг корем кашор кунем бигирем. хоҷагӣ деҳқонӣ дорем, 6.5 гектар дорем. меҳнат кунӣ агар худованд ҳама чиза метиҳад. ай меҳнат мебарад. ҳама чиз аз замин меҳнат мебарад. не ки тов дора вақташ. бохоринат барвақтарак агар камакак барвақта бикорӣ мегирӣ як ҳосилша диимша бо чеснок мегирем мо. ина мисол чеснока гирифтем ҷош ҷавҳариш мондем. луви мекорем. ҳама чиза мекорем. худо расиги шафтоли мева олича қариб 20 банка аяк вех олича гирифта. фарзандои ман ҳоҷати меҳнатӣ намеран ҳамиҷа нонша ёфта хӯрда шуданд. маърифати дурусти истифодаи оқилонаи замини назди ҳавлигӣ дар ҳар як ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳияи Ҷайҳун баръало ба чашм расида дар қедаҳои корам кишти зироату сабзавоти гуногун ба роҳ монда шудааст. маврид ба зикр аст ки дар натиҷаи меҳнати пурсамар деҳқонону сокинони ноҳия соли равон аз кишти асосӣ ҳосили хуби сабзавот ва дигар анвои маҳсулоти барвақтиро ба даст оварданд. тавре мушоҳида мегардад деҳқонон дар самти парвариши маҳсулоти хушсифати ҷавобгӯи талаботи бозори ҷаҳонӣ таҷрибаи хуб гирифта роҳу усулҳои нави парваришро пеш гирифтаанд. сокинони ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳия аз хурдтарин мазраи корам мақсаднок истифода менамоянд. ниёзи бештари сокинон ки маҳсулоти тару тозаи ватанӣ аст, ҳар як истифодабарандаи замин дар назди манзилҳояшон бештар сабзавоткориро ба роҳ монда ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд ва маҳсулоти ба даст овардаро барои зимистонгузаронӣ захира мекунанд. мо заминои назди ҳавлигимона самаранок истифода мебарем. баъди ҳосила гирифта банкҳоруна ҳамашуна пур мекунем, ҳамаи чиз захира мекунем, захираи зимистонуна тайёрӣ мебинем. мо тавсия метем ба ҳамаи занону модарои тоҷику Тоҷикистон ки ами банкакошуна пур кунанд, захираи зимистоншуна тайёрӣ бибинанд, оянда ба мушкилӣ рӯбарӯ намешаванд.
با جانبداری از تاکید و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت مقصدناک و عاقلانه به کار بردن هر قطعه زمین کرم، ساکنان ناحیه جیهون تلاش می‌نمایند که زمین‌های در اختیار داشته را ثمراناک استفاده کرده در تطبیق یکی از هدف‌های استراتژیکی کشور تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه مناسب داشته باشند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. تأمین زمینه استوار برای رشد ساحه چاروداری و آمادگی همه‌جانبه به دوره تیرماه و زمستان از سمت‌های مهم فعالیت خواجگی‌های چاروداری ناحیه وخش محسوب می‌یابد. در این زمینه امروزها کارهای جمع‌آوری و ذخیره‌کنی خوراک چاروا در تل و تپه‌های ناحیه با اشتراک فعالانه چاروداران و استفاده تکنیک‌های ساحوی با مرام ادامه دارند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان. امروزها در تل و تپه‌های ناحیه وخش کارهای جمع‌آوری، بندوبست و ذخیره‌کنی خوراک چاروا از حساب گیاه‌های خودروی طبیعی با مرام ادامه داشته، چارواداران از هر روز مساعد موسم ثمراناک استفاده می‌برند. این تدبیرها در دایره آمادگی همه‌جانبه به دوره تیرماه و زمستان راه‌اندازی گردیده، هدف اساسی آنها تأمین چاروای خواجگی‌ها با ذخیره کافی خوراک در فصل سرما میباشد. با فرا رسیدن موسم جمع‌آوری خوراک چاروا و مساعد بودن شرایط آب و هوا، چارواداران کوپراتیو تجارتی چاروادار ناحیه وخش فعالیت خود را در این سمت باز هم تقویت بخشیدند. خواجگی مذکور یکی از خواجگی‌های کلانترین ناحیه وخش به حساب رفته، در آن زیاده از 22,000 سر مال میده ذات قرقلی پرورش کرده می شود. از این رو تأمین سریوقتی چاروا با ذخیره کافی خوراک یکی از وظیفه‌های مهم خواجگی به شمار می رود. کوپراتیو مذکور دارای زیاده از 26,600 گکتار زمین بوده، قسم زیادی آن همچون چراگاه و منبع طبیعی استحصال خوراک چاروا استفاده می شود. عین زمان در موضع لاله‌زار کارهای جمع‌آوری گیاه‌های طبیعی و درو علف با استفاده از تکنیک‌های مخصوص کشاورزی ادامه داشته، پس از جمع‌آوری خوراک چاروا بندوبست و برای نگهداری آماده کرده می شود. طبق اطلاع مسئولین خواجگی تا امروز بیش از 250 تن خاشاک و 50 تن یونچقه ذخیره کرده شده است. این نشان دهنده ها از فعالیت پرثمر و مسئولیت شناسی چارواداران شهادت داده امکانیت می دهد که طلبات چاروا با خوراک در فصل زمستان تأمین گردد. همزمان کارهای جمع‌آوری و ذخیره کنونی در دیگر قطعه های خواجگی نیز ادامه داشته، حجم ذخیره ها باز هم زیاد خواهد شد. متخصصان ساحه تاکید می نمایند که ذخیره کنونی سریوقتی خوراک چاروا یکی از عامل‌های اساسی نگهداری سرشمار چاروا، بلند برداشتن محصولناکی و رشد استواری ساحه چارواداری می باشد. از این لحاظ در همه خواجگی‌های چارواداری ناحیه وخش به این مسئله توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. قابل ذکر است که امروزها در برابر کوپراتیو تجارتی چاروادار، دیگر خواجگی‌های چارواداری و ساکنان دهات ناحیه وخش نیز کارهای آمادگی به دوره تیرماه و زمستان را وسعت می‌بخشند. جمع‌آوری خاشاک، یونچقه و دیگر نمود خوراک چاروا در اکثر خواجگی‌ها ادامه داشته، برای در فصل سرما به مشکلی تامین نمودن چاروا با غذای ضروری زمینه مساعد فراهم آورده می شود. مسئولین ساحه اظهار اطمینان می نمایند که در صورت ادامه یافتن چنین سرعت کار، نقشه های پیش بینی شده عاید به ذخیره کنونی خوراک چاروا پورا اجرا گردیده، چاروای خواجگی های ناحیه وخش زمستان امساله را با ذخیره کافی خوراک پس سر خواهند کرد. امروزها شهر خوروغ نه تنها با موضع‌های تاریخی و طبیعی خود بلکه با اینفراساختور معاصر سیاحی نیز توجه مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی را جلب می‌کند. در شهر 18 مهمانخانه و 16 هوم‌استی فعالیت دارند. گزارش در این خصوص. شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در قلب ولایت جا گرفته. توسط آن راه‌ها سوی نویه‌های روشقلا و اشکاشیم و مرغاب گذشته، هر یک سیاحی که نیت بازدید از این منطقه‌ها را دارد حتما شهر خوروغ دیده می‌کند. خوشبختانه در یگانه شهر دیار دامن گردون برای قبول جهانگردان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده. امروزها 18 مهمانخانه، 16 هوم‌استی در اختیار مهمانان و سیاحان میباشد. ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های سه درآمد و
کمخرج به حساب رفته حکومت کشور به این سوحه دقت بی‌نهایت ضروری می‌دهد، چون که همه ساله تعداد زیاد سیاحان به کشور ما سفر می‌کنند. ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله شهر خوروغ یکی از مفزع‌های زیباترین به حساب می‌رود و در اینجا 14 عدد مفزع‌های سیاحی به قید گرفته شدند و این سیاحان دائم از این مفزع‌های زیبا و دلفریب حلاوت میبرند و تماشا میکنند. در مرکز ولایت جهت قبول مهمانان اینچنین 15 شرکت‌های سیاحی و مرکز اطلاعاتی سیاحی عمل میکنند. در رفت سیاحت در شهر جهانگردان میتوانند از آثارخانه تاریخی کشورشناسی به نام خوشقدم قربانبکوف، اینچنین 3 موزه تاریخی باستانشناسی، 4 زیارتگاه و 2 باغ فرهنگی فراغتی دیدن نموده با تاریخ پرغناوت تاجیکان بام جهان و طبیعت ناتکرار این گوشه بیشتاس‌های کشور شناس گردند. مهمانخانه پامیرلاج یکی از مهمانخانه‌های عرفی بدخشانی بوده در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خوروغ واقع می باشد. از سال 2013 این جانب با تعداد 12 اتاق برای سیاحان خدمت رسانی را به راه مانده است. از روی اطلاع رهبر این مهمانخانه اصلا نام این مهمانخانه برای آن سیاحان نامگذاری شده است که آنها سیاح انفرادی هستند و توسط دوچرخه موتورسیکل به بدخشان می آیند و از این مهمانخانه ثمرناک استفاده می کنند. مهمانخانه از نام خود یعنی که هر خیلی از هتل ها هست، موتل ها هست، از ما لاج داریم، پامیر لاج نام دارد. اول پامیر معرفی کننده هست، این یک برند است، هم قرقیزایی را استفاده میکنن، هم افغان ها از این استفاده میکنن، یک برند شده است و برای همین ما فکر کردیم که از نام پامیر و لاج معرفی کننده یک کاروانسرا هست، یعنی که برای همون مردمانی که آنها خود میفهمند آنها هتل نمی روند، آنها مخصوص میان این طرف ها و هستند میمانانی که اینها هر ساله می آیند و همین جای را انتخاب کردن و خوش کردن و جا وسیع هست. اتاق‌ها هم ما زیاد داریم، قریب 12 اتاق داریم. برتریت مهمانخانه پامیرلاج از دیگر مهمانخانه‌های حدود ولایت در آن است که اتاق‌ها به طور رسوم قدیمی مردمی بدخشان از جمله چوب و دیگر ارنامنت‌های بدخشان پیشنهاد می‌گردد و حق استفاده بری آن نیز نسبتاً ارزان‌تر است. به گفته دیرکتور مهمانخانه پامیرلاج اصلا سیاحان بیشتر بوده، قسمت اساسی آنها را سیاحان از دولت آلمان تشکیل می‌دهند. من باتیس دولونی از فرانسه هستم. من سیاح هستم. دومی چند روزی که در نواحی بدخشان سیاحت کردم برای من خیلی عجایب بود. مردم اینجا خیلی مهمان نواز هستند و از جایهای تاریخی بام جهان دیدن نمودیم. ما در مهمانخانه پامیرلاج قرار داریم و از خدمت رسانی این مهمانخانه قناعتمند هستیم. البته ساحه توریسم دومی چند سال اخیر رشد یافته، اساسا موسم سیاحی از ماه مای سر کرده تا ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. روند زیادشوی تعداد سیاحان بار دیگر شهادت می‌دهد که سیاحی ساحه سردرآمد بوده، مردم تهجویی می‌تواند از برکت آن روزگار خویش را پیش برد. در ناحیه باباجان غفورов جهت تامین اهالی با محصولات باصفت از جانب مرکز بخطری عضوقواری در بازار و مرکزهای سودا نظارت منتظم به راه مانده شده. محصولات به فروش گذاشته مورد تشخیص قرار داده می شود. ضمن سنجش از جانب متخصصان مرکز در منزل ساکن جماعت دهات اونجی ناحیه اسلام موینوف زیاده از 1 تن گوشت پس‌صفت و دارای بوی غلیظ داشته آشکار کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. تامین امنیت عضوقواری و پیشنهاد محصولات باصفت به اهالی از سمت‌های مهم فعالیت مرکز تامینات بخطری عضوقواری به حساب می‌رود. برای فعالیت منتظم آزمایشگاه‌ها، مسئولین بازار مرکزی ناحیه باباجان غفورov و مرکز تامینات بخطری عضوقواری در ناحیه شرایط ضروری را فراهم آوردند. در بازار مذکور قاعده‌های نگهداری و فروش محصولات از جانب فروشندگان رعایت گردیده، روند آن از جانب متخصصان آزمایشگاه هم‌روزه زیر نظارت قطعی قرار دارد. همه روزه از طرف متخصصان مرکزی ما کارهای نظارتی و فهماندهی در بین اهالی و صاحبکاران برای پیشگیری نمودن بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی گذرانده شده، به آنها فهماندهی گذرانده می شود. در بازار مرکزی ناحیه و بازار جماعت دهاتی خسته‌ورز
дар озмоишгоҳ ҳама маҳсулоте ки ворид мешавад аз ташхисгоҳ гузашта ба мардум пешниҳод карда мешавад. мутахассисони марказ, соҳибкорон ва истеҳсолкунандагон ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятии ҳайвонот ва паррандаҳо ҳамкории зич дошта доир ба нигаҳдорӣ ва пешниҳоди маҳсулоти босифат тавсияҳои муфид медиҳанд. дар бозори фаровони ноҳияи бобоҷон ғафуров озмоишгоҳи муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир имкон медиҳад ки пайваста маҳсулоти воридгардида аз ташхиси лабораторӣ гузаронида шуда ба аҳолӣ пешниҳод карда шавад. чанде пеш зимни баргузории корҳои назоратӣ ва санҷишӣ аз ҷониби мутахассисони маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар манзили сокини ҷамоати деҳоти унҷӣ ислом муминов зиёда аз 1 тонна гӯшти пастсифат ва дорои бӯи ғализдошта ошкор карда шуд. ба гуфтаи масъулин ин миқдор маҳсулот ба талаботи санитарӣ ва меъёрҳои бехатарии озуқаворӣ ҷавобгӯ набуд. тибқи маълумоти дастрасшуда гӯшти мазкур дар яхдон нигаҳдорӣ шуда барои интиқол ва ба фурӯш баровардан дар бозорҳои ноҳия ва вилоят омода гардида буд. дар натиҷаи саривақт ошкор шудани ин ҳолат аз ворид гардидани маҳсулоти бесифат ба бозор пешгирӣ карда шуд. баъди ошкор шудани қонуншиканӣ мавод барои баррасӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ирсол гардид. бо дахолати кормандони мақомоти прокуратура нисбат ба ин ҳолат парванда оғоз гардида таҳқиқоти расмӣ дар ин самт идома дорад. дар вақти аз назаргузаронии шаҳрванд муинов ислом иstiqomatkунандаи ноиб бобоҷон ғафуров ҷамоати унҷи кӯчаи с почоев рақами 16 дар ҳавлии истиқоматиаш бо коркарди маҳсулоти гӯштӣ машғул мебошад. дар яхдонҳояш 1 тонну 29 килограмм маҳсулоти пастсифат дарёфт гардида барои корбарӣ ба мақомоти прокуратураи ноиб бобоҷон ғафуров пешниҳод карда шуд. назорати сифати гӯшт, шир, маҳсулоти ширӣ ва тухм дар бозорҳо ва нуқтаҳои фурӯш аз самтҳои муҳими фаъолияти мутахассисони марказ ба шумор меравад. масъулини маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ҳамарӯза барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва таъмини бозор бо маҳсулоти босифат тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми